aba ediba Emadek TV so. Nyame enhira obi bia ohwe Emadek TV. Nyakopon hye obi a. Me didi Emadek quick one. Me nche kura. Beyou ene Akete Mpeninsem parent. Nsensem bia eba. Na ne nyina ne say Beyou passport ne ma Akete wie na nsensem ya Beyou a your friend is saying omuntem ati. Enna Akete parent akwakoji police extract. Okay, omakọ akwaji police extract a omode ba be claim passport no e de free Beyou ho. Okay, nantin kamo de mo kwaji police extract npon kamo nkase e bia ya passport no anase e bia passport na ira yehwa yehu anabisa because mumu bia ni wa free Beyou akache Beyou say oje passport na Beyou amfa ma wo mo ni mo akwakoye extract etia police extract etia Beyou say onu Beyou no esizi Akete Mpeninsem passport. What you say? Onu Beyou no esizi Akete Mpeninsem passport. Na extract no so no ye ne nzeje we say I say either say obi bi ayira o passport bi ayira o ID card bi ayira anase bibisa. Okay, na yen hwehwe ma anase yen je ma. Mi wa mo no mo frɛ Beyou nka nche Beyou say mo bibisa na aba bedi no ho no onfamre mo na bia mo nyina matena wo mu se woni mo ba na nya adwuma bi. But if you wakwa na mo san so te montum fifie ho montumi anka san nkyere boy no na motumi akọ police fo akwaje police extract say Beyou no asizi akola no passport na mo mienka no kwesa na nipa tena wiase ye sa na nipa etena wiase ye ekwa ben so na wo se ananse debe ntumi na mo wa mo mutumi ekọ report Beyou edema police fo se wa asizi akola no passport wa bra mo no mo ma brand ni meka chense ye se wo ebom se woni ye ba na nya adwuma bi na mo passport na bedi won chende fabra etimi mi hu ne se mo makwa ko gina bonten na makwa ma police fo makwaje sa police extract na eni no kura ewo mu ni na se passport no kura mpu no e ka wo ho eni se ka na wo ho no because enya mu musika na mo de ye passport no enti se mo hu ne se ehu nya se mo ye passport na mo je passport ne dia eni amo soso no e ka bia wo ho bia no montua passport ne fama abrante no se mutua ka ne de ma abrante ni wi I think se ono so betumi de passport na ere ama mo because mo anhunu kwan ya wo se mo fa so ankwan kwotena ne nchen eno na anya anobaba ye anje passport na Mpeninsem na makọ report no anase makọji police extract say eno na mode ba begina so anje passport ne dia ene na I believe say police mramu no so no se ka bi wo passport no a mo na mo say passport ne ye mo dia no muntua passport no ho ka no se mutua passport no ho ka no ewie dia ene infonyini na bo passport ni mu ne passport no eye mo ba ne dia no mo so betumi ayeden age akọ. What you say? Because the Nipan Naviasi Enyesa, I don't think say Beyou between the passport na Edamani maybe and no Beyou Nankasa the passport net was the two or the coin. A hen a Beyou or the passport no echo. A hen and now Beyou added to us or chime and the baby or the passport na man bana. And the I think say Akete Mpeninsem parent might go too far this time around. Might go too far. Na can bet me aji passport is simple. And if you are branching say bra. Wom say you want to ban in your be a whole lot of issues according to social media near there by a straw Niabe passport na ya akora passport no bia who be here say your better passport no dey free amano near there Beyou aka or ye good person ewa kuma passe ko betia say the passport with the amamo simple boy ne wa kuma pan ko betia say the passport na there amamo simple but some go to that direction there I believe say miss me who say ene se sadia muntua passport ne kan fama branch na mo so monje mo passport I believe say there is law emre bi bawo police wo emre bi bawo police station wa e be kire say ka bi wo police passport no dia ene muntua ma branch no etimi me de ma no be si ya me nkasa nkwa kire ba once me ben Beyou no asema me pese me ka kire mo say Akete Mpeninsem parent akwaji police extract e de ba Beyou so say omo ba beji omo passport na fi omo ba no passport na fi Beyou because Beyou asizi omo ba no passport which asem we no kura bia ye den enimu saa passport na ye kan wasem kura no monso mumpo da apart from say Akete Mpeninsem mame ana ne papa ekọ ho passport office wa ko sign ye or den signature ko see passport no so no mu bia mpo mfa nsam to passport mu da say ye den na akora no ana mu ba bi jam botin e kese mo kwaji police extra say branch no asizi mo ba passport
Ti me de ma no besi ya nyame nhye obi bia ohwe Emadek TV na mo subscribe Beyou comedy to the world. Nyame nhye Beyou say adwuma pa wo ye e boa esikokoti kwaku frempon kwa me Eugene one time play man ene enkwala bia daache omba be ka no ho bia ni ada kululu comedy anti-dore mu nyina no Beyou support wo mo nyame nhye Beyou onya wo kese na onhye wo de na me say bibia be ye fine Emadek medamase